أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لمولر الله إما الشيطان ودورة بأيرمين إما بقرة آية شابان جيتي ها آية شابان جيتي etati ino kañum aaje ɗen allah daali awala ya'lamuna e ɗe annda anna allaha no allah ya'lamu imo anndi ma yusirruna konko ɓe woni e suuɗude wa ma yu'linuna e konko ɓe woni e feññinde wa minhum no e maɓɓe kañum alyahuda ɓen ummiyuna huma mbinneɓe لا يعلمون الكتاب بأندا دفتر إلا أمانية ونايلا جانغو غنغلتم وإنهم بونال إلا يظنون سيونا بسكة قلة الألا فويل لك موس دودني للذين ونندبن يكتبون الكتاب وندري بدفترين وندري بدفتر بأيديهم جود مأدن ثم رفت يقولون بيئة هذا دندو من عند الله كإمور دك الله ليشتروا به فيه بسطر ثمنا تقل قليلا فندكوي فويل لهم هل كارودني بمما كتبت إمور دكونك بوندري أيديهم جود مأدن وويل لهم هل كارودني بكدي مما يقسمون إمور دكونك بوني فجتر دك يقولون وقالوا بيكد لن تمسنا النار فبطاكم من يتنين إلا سونا أياما نيالاد معدودة كنتاد قلوا أتخذتم أنجبتك عند الله كألا أحدا أحد فلن يخلف الله ألا فرتتا أحده أحد مكني أم تقولون كاء وولي على الله إهور ألا ما لا تعلمون كونكم عنده بلا كوول دونكونانا ونري من كتب كلا فجتور سيئة كبوني وأحاطت به هو بتيمو خطيئته بني جمكدين تي علاك ويالترا فأولئك نبين أصحاب النار كبونين بيته هم كم بفيها كيت خالدون بلتنته والذين بن آمنوا قمدوا وعملوا الصالحات بقول مؤية أولئك بن أصحاب الجنة كفرونيين بالجنة بن هم كم فيها كالجنة خالدون بلوتنته وإذ أخذنا سانا من ننقنا ميثاق أحديث بني إسرائيل بيعقوب بن لا تعبدون وتوروا إلا الله كينا الله وبالوالدين جبن بعنتلو نين بابا إحسانا مؤية مؤية هكذا مؤية قول وذي القربى مؤية جوميرا ببادو ديرال واليتامى مؤية اليتيمى ببن والمساكين مؤية مسكينا ببن وقولوا للناس وولنا ينبغن حيثكو هيفرابه كسنان كونغو دي مؤية نافيسكو جلدو وأقيموا الصلاة من جلدن وآتوا الزكاة إتى زكاة زول مندن ثم رفق توليتم هج فدون سلافدي سلدون إلا سيونا قليلا سيدا منكم يمون وأنتم أنهم معرضون كأنظرني ليكو هل دلونكم وسيونا أنهم هل دلون لذلك كبانجين قول الحالي جيدو اليهودا بسبب نك كتاونا وي امباوغا وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عندكم أفلا تعقلون كنهم بفاندي لو كسودو قولكو الله عندني بكم كن جاني دين يامري توكو سيكوي أندو ببن يامري بأندابن yoɓe suuɗu ko Allah andini ɓe kon yiri ko ɓe woni ko e sifanaɗo ɓe kon wota ɓe feññinan ɗum julɓe ɓen ha ɗum wona hujja ka Allah wona hujja wonande gomɗinɓe ɓen ka Allah Allah wi ala awala ya'lamuna e ɓe anda ɓe wonɓe suuɗude
awala ya'lamuna eɓe anda anna allaha no allah ya'lamu himo andi nini himo andi ma yusirruna konko ɓe woni e suuɗude e gollira jemma ma ko ɓe suuɗi ka wonkiji maɓɓe wama yu'linuna e konko ɓe woni e feññinde sawa minkum man asarra alqawla wa man jahara bihi no fota e moɗon on suuɗuɗo konngol e on feññinɗogol wa mustakfin billayli wa saribun binnahar no fota e moɗon kadi suuɗiɗo jemma waɗi ko faala e yaarowo ñalorma waɗa ko faala fuu no fotana allah sabu mi andini on ko allah woni wiyata fillimi nana ko allah woni wiyata dirimi wi'a diri wirni tan wona allah noon gentimi nana mi famali wona allah noon li annahu alimum bi dhati sudur allah ko andude ko woni nder ɓernde ko ɗum waɗi no fawi en laɓɓingol ɓerɗe men ɗen yaltinen nder ton e kala ko o yiɗa kon kanko joomi meɗen yaltinen ka ɓerɗe men ko allah yiɗa kon loowen nder ton jiggol makko ngol ha heewa tawa ala pilasi goɗɗum ngo kanata si wona ko allah yiɗi kon wa minhum no ɓe alyahudaɓe ummiyuna komete uman binne komo windata fus o jangata windata jangata anda piro fus wote uman binne no ɗum ɗuɗiri e men enen kadi hande uman binne la ya'lamuna alkitaba ɓe anda defte illa amaniya si wona jangin on simple kote amaniya on ɗo ko jangi ko ɓe andi o ko jangugol wi'a ngarrewa e muɗum ko honɗum ɗum wi ɓe anda masalu alladina hummilu tawrat ka masali lhimari yahmilu asfara noye mbabbaron ndiɓa ɗeri si tawi goɗɗo no jangi deftere nden haysimo hunjinde foppu mayre kono anda hayye hunde ko honɗum nde tindinide nawata nafudemo nde wawata nafudemo o wawata hutorde ko nde yamiri o wawata accude ko nde haɗi wa minhum no e maɓɓe uman binneɓe la ya'lamuna alkitaba ɓe anda defte illa amaniya si wona jangin on ɗiyal ngal tum ɓe andi wa in hum e wonani illa yazunnuna si wona e sikka saabu ko taqlidil ama ko woni golle maɓɓe ko ñentingol karamkoɓe maɓɓe kernoɓe maɓɓe yoni ñentinde ko ɓen waɗi wo ɓe waɗa ko ɓen waɗi wo kamɓe kadi ɓe waɗa ɗum illa amaniya si wona jangi yela oɗo o amaniɗo ko jangin ni wona yela ko ɗum woni ko selli kon sabu allah subhanahu wa ta'ala daali kasimore hajji wama arsalna min rasulin aw wama arsalna min qablihim min rasulin illa idha tamanna bimana idha qara'a alwahy alqa ash-shaytan fi umuniyatihi fayansakhu Allahu ma yulqi ash-shaytan thumma yuhkimu Allahu ayat on tamanna ɗon ko jangi o amani ɗo kadi ko jangi wono Nasiru Saadi firir noon kadi ka tafsir makko rahimahullahu taala donc ɓe wonali si wonay ɓe yela si goɗɗo no jangi alqur'anar ɗen haymo hunjinde si o anda ko nde firi hara kanko yela o jokki ɓano heewi e jannguɓe alqur'ana ta ko no windirɗa oɗo janga si a landi kede julde ko farilla ɓe innay hi kono hara ɓe anda nden julde farillare nde ɓe wi ɗon ko farilla ɓe anda dalilu farlagol mayre ko honto woni ka alqur'ana ɓe anda c'est pourquoi ko huma mbinne tote huma mbinne ko awama komo anda fus ɗum ɗon ko hella ɓe anda ɓen ko hella awamu ɓen allah yewti ɗon allah wi kadi fa waylun halkare wodani waylun ko caggal lette no Ibn Abbas firani en waylun noon kalima waylun on wonde ko aynde ko ngayka ko kolorru yiite no ka jahannama no sengo lewi ton ko ɗum wiyete waylun
iɓe wi wonde ngen ɗon yiite na toro Allah yani jahannama e hoore mum no mawlora Allah immorde ge yiite witege wawi ɗum tange hiwley to nge ara nge ñaama kañum jahannama yiite wi Allah dandan bona yiite wono neɗɗo wiidata noon Allah dandan bona neɗɗo ka enen kadi ɗen fota enen kadi en fotata iɗen ɓurdi woɓɓe no huuli woɓɓe awa yiite ngen yiite jahannama ngen no huuli bone wayi ɗum ko ɗon woodani lilladina wonande ɓen yaktubuna alkitaba windirayɓe defte ɗi ahin juuɗe maɓɓe ɗen ɓe gamba e Allah summa refti yaquluna ɓe wiya haada ko windaɗo min indillahi ko immorde ka Allah liyaftaru bihi fiyo ɓe softir ɗum samanan qalilan coggule fandu koy Nasir Saadi ɓe maaki wonde coggulol fandu koy الدنيا من أولها إلى آخرها ثمنا قليلا أدنى إلى كأفؤي دون هاك وهادي دون كتوكولي كفان سبو الله دالي متاع الدنيا قليل أولي فما متاع الدنيا في الآخرة إلا قليل دكمني أدنى كفان دون دكمني أن وناني في إدرام الآخرة في ونا توين فاندي فويل halkare woodani lilladina wonande ɓe yaktubuna alkitaba windireɓe defte bi aydihim juuɗe maɓɓe summa refti yaquluna ɓe wiya haada koko ɓe windi ɗo min indillahi ko immorde ke Allah liyaftaru bihi fiyo ɓe sottir ɗum samanan coggule qalilan faddu koy fa waylun lahum halkare woodaniɓe mimma katabat immorde koɓe windiri kon aydihim juuɗe maɓɓe ɗen tun taw c'est probléme feere lahum e kadi halkare woodaniɓe kadi mimma yaksibuna immorde konko boni faggitorde coggu mum kadi woni probléme ji yiɗi molanaɗi koɓe windi kon tun ɓe wi ko Allah tawi Allah wiyaali ɗum noon tun ko probléme koɓe yilti kon ɓe faggitori kadi ɗin mbuuɗi kadi ko probléme halkare kamba molanaɗo woodaniɓe ahbaru ɓe karmakoɓe alyahudaɓe ɓen wonɓe windiri defte juuɗe maɓɓe ɗen refti ɓe wiya ɗum ɗo ko immorde ke Allah ɗum ɗo le tawa no lundi e konko Allah jippini e hoore annabaɓe makko Musa alayhi salam ko fiipiyo ɓeeti ɗum ɗo jeɓal immorde ke aduna ɗo halkare woodaniɓe sabu koɓe windi kon halkare woodaniɓe kadi sabu konko ɓe faggitori coggu mum kon kadi ɗum ɗo cheikh l islam ibnu taymiya ɓe maati wonde ɗo ɗum ɗo no huuɓiti kala on windanɗo hoore mum ko alaka alqur'ana ko alaka sunna fi yo heɓu teddungal o pooɗa yimɓe ɓen e faada e feere makko nden no naate ɗum kadi kala wiwɗo ko alqur'ana Allah daali tawona ɗum Allah daali hes o fira alqur'ana ko fewna ko ɓuri heewde ko zekolamɓe tawinɗonaki ko ɓuri heewde kon ko naɓirta ɗum ko ɓe siyaɓe siya no wawi firude alqur'ana ɓe naɓa e ko ɓe faala ɗo ndaare an tasbahu bakara ɗo nde hirtata nagge siya ɓen ko firi ɗum ko nde hirtata inna allah yamurukum an tasbahu aicha o ko nene aicha hirde fenande ɓuri ɗum allah wi inna allah id qala musa li qawmi inna allah yamurukum an tasbahu bakara anna musa yamire yimɓe makko ɓe hirtinene aicha ɗum ɗo wona sikkuga ɗum no heewi nder ton ko ɓe firata ɓe adda ɓe fewna e ko ɓe faala ko goɗɗo kadi landal ka radio planète mi jenti goɗɗo landal o ɓe yii mo wirdike tijjana o naadayi capanɗe jeetato ka nenela makko capanɗe jeetato ka bawla makko dalili makko on o wi dalili makko on no ka alqur'ana wi dalili makko on Allah daali walladina amanu wattaba'atuhum dhurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dhurriyyatahum wa ma alatnahum min amalin min shay. Ko dalili makko on non o wi ka Allah wi kadi rabbana wa adkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum wa man salaha min aba'ihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim. Daari ɗum ɗo ko fenande ko laaɓi fof
Allah ko daɗa ko walladina ɓen amanu gomɗinɓe o yaadi walladina ɓen wirdiɓe naɗum ɗum ka walladina ɓen amanu gomɗinɓe wattaba'atuhum jokkitiɓe zurriyatuhum zurriya maɓɓe on jokkiɓe on ɗum ɗi imani e gomɗinal alhaqna bihin zurriyatahum Allah wiyaani ɓen wirdiɓe zurriya maɓɓe on jokkiɓe e wirdakon ayna konto kon firo ɗon woni honto gonɗon ɓe ƴetti ɗon honto ɗum noon tindini wona isara wona hay e hunde ko tawatama joopi ɗon sakko c'est pas clair won joopade kadi no naata e ɗum kala ko nandini e ɗum sirowo ayeji ɗen naɓe e faande mum ɗen ma sira hadiseji nana ɗen naata e faande mum ɗen foti o windu deftere o waajor haray fawaylun lahu li annahum yaquluna ala allahi ma la ya'lamun kala wowluɗo e hoore Allah ko Allah wowla kon haray ko wodanimo ko jahannama wodanimo sabu Allah daali wa yawma alqiyamati tara alladina kadabu ala allahi wujuhum muswadda alaysa fi jahannama maswan lilkafirina aw lilmutakabbirina ñande dargal ayay ɓen senaynoɓe e hoore Allah ɓe wi Allah wi'i hara Allah wiyaali donc ɓe woodi ɓe maaki o kala neɗɗo fiirɗo alqur'ana ma hadiseje nelaaɗo ɗen ta wona ɗum kadi faandi wona ko yaadi imo andi kadi ɗum ko yo poɗto yimɓe ɗen e mazhab makko on ma ko yo pooɗ yimɓe ɗen e tariqa makko on e fedde makko nden haare fawaylun lahu no naate nder muɗum ko noon woniri le ko noon woniri noon tigi woniri wa qaalu e hoore nde fefinande maɓɓe ɗo fof ɓe hawtidiri fenugol maɓɓe e hoore Allah e hawtidiri ɗum kadi e mantagol yiyello kadi o aljanna no wodani ɓe wa qalu ɓe wilti ɓe wi ka lan tamassana annaru lan tamassa ɓe addi kadi harfu nafyun lan memata min lan wonaali few nde memata min lan tamassana annaru memata min yiite ngen nge memata min illa sona ayyaman ñalaɗe ma'dudatan kontirteɗe kolli ñalaɗe yogaje woɓɓe wi ko ɓen wo ko ɗen ñalaɗe ɗe mawɓe maɓɓe ɓe rewno ngaarini balɗe 40 wooti ɓe sumay ko ɓeru ɗum woɓɓe kadi ɓe cowtiɓe cikki o wiite memata men laara si wona ñalaɗe fanɗuɗe Allah wi nelaɗo makko on qul wi'u ayyuha rasul ko ayyo nelaɗo muhammadin sallllahu alih wa sallama wiyata ɓe attakhadtum inda allahi e on jogiti ka Allah ahadan ahadi ko honno e ahadi noon ka Allah ko hombo jogiti ka Allah ahdi wonde o naata aljanna ko man amana wa amila salihan ko on gomɗindo Allah o golli golle moƴƴe ko on jogiti ka Allah ahdi wona jooɗiɗo yeli attakhadtum e on jogiti ka inda allahi ka Allah ahadan ahadi selabedi ene on wowtindini Allah on gomɗinimo on wowtindinimo sakko o ƴettanon ahadi ɗum ka Allah fa Allah no ƴetti ahadi ka makko wonde o lettata on neɗɗo wowtinɗinɗomo o sirkanarimo ha e hunde ono Allah e ɗon aldi ɗum awa si tawi on gomɗini Allah foddira e gomɗinede en golli golle moƴƴe falan yukhlifa Allahu Allah do lundota ko o firtata ahade o ahdi makko ni si tawi on haaldida e Allah ɗum awa telabedi on gomɗina on golla golle moƴƴe awa ko toɓɓere ɗimmere nayi yandata e hoore mon ko ɗon ɗum am taquluna ala allahi ka on wowle e hoore Allah ma la ta'lamuna konko on anda ɗulle kala waɗɗo ɗum ko seytane o jokki Allah daali innama ya'murukum bis-su'i wal-fahsha'i wa an taqulu ala allahi ma la ta'lamun seytani ko yamirta on koko boni e pankari e nde wowlotan e hoore Allah konko on anda wota on wowlu Allah e hoore ko on anda kon tan wowlu e hoore Allah ko tawata kon alagal e muɗum Allah wi'i bala ko kalima firtowo ko wowla ɓaawo jamais wona noon woniri
mawɗuɗon kon on naatata yiide si wona derɗe ñalaaɗe bala nana woniri fes bala o bala accu ko ɓe woni ko nana woni ko ñawoore Allah nde woni ko tabiti e ino ko Allah daali kon man kasaba man wonto wonto debbo wo gorko wo payku wo mawɗo wo man kasaba kala faggitiiɗo so yii atan ko boni kala golluɗo ko boni wa ahatot bihi huuɓitimo hoti atuhu boneji makko ɗi o boni o golli ko boni ha o tumbi e nder majji tawi alaka o laawora fa ulaika no ɓen faggitiiɓe ɗin boneji ko ɓuri mawnude e ko bone ko faggitate naɓa jahannama ko sirku ko ɗum woɓɓeyde sa ko faanda ɗo ko sirku hatiya on ɗo ko faanda ko sirku yonnon si goɗɗo ko mo wowtindini Allah boneji makko ɗin huuɓitatamo heɓay ka o yaltira bala o man kasaba kala faggitorɗo so yi'a tan ko boni wa ahatot bihi huuɓitimo taarinimo awa hoti atu goopi makko ɗin boneji makko ɗin fa ulaika no ɓen ashabu naari ko ɓen woni yimɓe yiite hum kamɓe fiiha ko nder toon hooɗi duuna ɓe luttinte yo Allah dandu en faggitagol siga ɗiɗo boneji yo Allah dandu en yiite jahannama sah ko lutte a nder toon maron ka luttude Allahu akbar ñawoore Allah nen ko tabtude wonde kala on faggitirɗo junubaji ha junubaji makko ɗin pooɗi mo e heeferaku huuɓiti e hoore makko junubaji makko ɗin dendangal bangeji ɗin te alaka o yaltira ɗum ɗole wawata wonde wa hada la yakunu illa fi man ashraka billahi ɗum ɗo wawata wonande si wona ɓen sirkamɓe Allah fal mushrikuna wal kuffar humu alladina lazimuna nara jahannama ko sirkayɓe heeferaɓɓen ko ɓen woni ko duumoto ka yite jahannama e ananali ko Allah daali kon inna alladina kafaru min ahli alkitab wal mushrikina ko ɗum Allah ekkiri ɗon fi naari jahannama ɓe ƴaway o wi khalidina fiha ko toon ɓe luttinte ulaika hum sharrul bariya Allah danden ko ɓe heeɓi walladina ɓen amanu gomɗinɓe kala ko Allah yamiri ɓe gomɗine kon ɓe gomɗini Allah e kala ko Allah yamiri ɓe gomɗine ɓe gomɗini nelaɗo e kala ko nelaɗo yamiri ɓe gomɗine wa amilu salihati ɓe golli golle moƴƴe waɗiraɗe fi Allah waɗirano nelaɗo on yamiri noon ulaika no ɓen ashabul janna ko ɓen woni yimɓe aljanna ɓen hum kamɓe fiha koko aljanna fois hum kamɓe fiha koko aljanna khaliduna ɓe hoddira luttinede e Allah tawni en e feeɓeɗo ñawoore Allah nden ko taɓutunde wonde no ɓen gonginɓe Allah e nelaɗo makko on gonginal laaɓungal e golleji moƴƴiɗi tawa ko golleji hawrodirde e sariya Allah on ɗin sariyaji on sariya mo Allah wahayni e nelaɗo makko on ɓeɗo kadi ko naata ɓe aljanna ɓe duumo nder toon tiiɗe nowodoni ɓe nder toon kala ko ɓe faalete nemaji ɗin tagata tayrata ka aljanna si yiye ɗum wa ida akhadna sanga men nanguno misaga ba ahadiji wiwɗen ɗo misaga ɗe ko won ɗum ko landal ni misa ko ahdi mi tawa tara wonderno dewta e hoore wote misaga wa ida akhadna sanga men nanguno misaga ahdiji bani israila la ta'buduna illa Allah ɗum ɗo ko firo la ilaha illa Allah ka la ta'buduna illa Allah wo tawre ko ina Allah bimana la ilaha illa Allah la na'budu illa Allah sabu Allah ko ɗum e wahay dendangal annabaɓen wa ma arsalna min rasulin illa nuhi ilay annahu la ilaha illa ana fa'budun Allah dani men nelaɗo wo nelaɗo si wona min wahayna e makko wonde rewe lammintum ala rewte si wona min iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in la na'budu illa iyyaka wa la nasta'in illa iyyaka hada huwa ma'anahu wa ma khalaqtu al-jinna wal insa illa liya'budun bima'na yuwahhiduni معنى يعبدوني يوحدوني كما قال شيخ الإسلام من
المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى قومي وند معنى يعبدوني كويبانك ويوحدوني، وهذا ما امر الله به ماذا؟ التوحيد، وهو افراد الله بالعباده، وهذا ما نهى الله عنه وهو الشرك، وهو الدعوه معه غيره. لا تعبدون الا الله وتعرفون الله وبالوالدين حقه هكي دون دونكو ko jibinde ɓendiɗo nene e baaba ihsanan, cela veut dire ahsinu ilayhima ihsanan, moƴƴe faade e biro mon e ɓen mon yo sukaɓe hakkude moƴƴagol. wota on accu kala ko feere mon nden hewtata e moƴƴere, kala ko jungo mon ngon hewti e moƴƴere yelane e biro mon e ɓen mon. kala ko waawuɗon yiltugol e maɓɓe lorra yilte e neniraɓe mom ɗen e baabiraɓe mom ɗen malal mol ngal no yowidira e ɗum no ari e konngol wonde ridallahi fi ridal walidayni suhtillahi fi suhtil walidayni. welayi allah no e welayi nene e baaba, tikkere allah no e tikkere nene e baaba. no heewi ka allah ɓannidirta haqqe makko on e haqqe nene e baaba. ndaaru ka allah daali ka simorin sa a 36 wa'budu llaha wa la tushriku bihi shay'an wa bil walidayni ihsana. ndaaru ka allah subhanahu wa ta'ala daali ka simor israil wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana. ndaare kanelaɗo maki sallallahu alaihi wasallam e hadis mo abi bakr tafilli ala unabbi'ukum bi akbar al-kaba'ir thalath qulna bala ya rasul allah qala الاشراك بالله وحقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال ماذا؟ فقال وقول الزور وشهادة الزور. nelaɗo naati ñande goy ɓe jooɗi ka siɓe soɓɓini ka hoore danki ma kala kaɓe jooɗi ɗon angina konto ɓe soɓɓinino ɓe maaki on accata mi yetto on junubaji ɓurɗi mawnude mi harana on ɗi tati molanaadi. eyi o nelaɗo yeeto men nelaɗo maaki ko sirkangol allah ƴettugol goɗɗum wattida e allah no mawni. yo andu sirkul asghar akbarul kaba'ir, sirkul akbarul kaba'ir. sirkul akbar kufuru mahadum, ɗum ɗon ko keefeyago few. si tawi on ɗon pottike sirku togoto on ɓuri kala junubu أكبر من شرب الخمر وأكل الربا وأكل مال اليتيم والزنا. شرك الأصغر بوري ماون كلا كويتي كون جنوب. الله أكبر. ومن الشرك الأصغر الرياء، نوع من الشرك الأصغر يبقى شرك أصغر. وبالوالدين إحسانا نلا دماتي ما ودون أقول شرك جنوب الله دماتي دماتي وحقوق الوالدين جاغانغول نينا بابا نينا بابا جاغانتاكي مسكي ديمبه وبالوالدين إحسانا موƴƴe e biro mon e ɓen mon fodde taaga yilte e maɓɓe lorra fodde ko waawɗon ko. wadil qurba moƴƴe e joomiraaɓe ɓaɗondiraaɓe mom ɗen hella ka nene mom e hella ka baaba mom waɗe fodde taaga waɗa noon ɓe. wota on wittoy e gooto jokke endan e maɓɓe. no ayiye buy e sukaaɓe mi nani suka no wiya ko miñam ɓen anni yani o ko musidɗo babam mais namme hus miñam ɓen nan ha wigol yaay ɗumte ko yaay makko. wadil qurba e joomiraɓe ɓardiraɓe moƴƴe e maɓɓe waliyatama adati maɓɓe moƴƴe e maɓɓe ɓeɓe baba mum faati hellita ko wiyete adatima. wal masakine e miskinaɓe ɓen kadi ɓe ala ɓen ko feƴƴinira moƴƴe e ɓen ɗon kadi ndaare ni jikkuji moƴƴi ko l'islam woni yamirde. ndaare hiɗe mayde ɗon kay ɗen kamayo ndaare halka ndaare ko soñjan ñaw e tampere no e hoore meɗen leccitino hakkude men alqur'ana ko lekki ko sifa'u lima fi sudur wa qulu linnas husnan wowlane yimɓe ɗen konngudi moƴƴi wowlane yimɓe ɓe moƴƴi wal kalimatu tayyibatu sadaqatun konngol laabugol ko sadaka
wa aqimu salata totte julde nden ñinnede darne julde nden no haanira darnirede noon wa atu zakata itte zakka ka jawle moɗon jonnomde Allah wi ɗon yo jonne azzakatu ko haqqe hertinaɗo e jawdi hertinadi wonande fedde hertinade Allah daali e hoore ɗe yamiroje ɗo fof summa refti onon bani israila e ko nande bani israila joni taw Allah to muskitiɗon sari ɗon ɗiɗon jikkuji moƴƴi illa si wona qalilan seeɗaɓe minkum e mawɗo woni ko salaki wa antum onon mu'riduna ko on turniɓe janteyo bani israila sanga men nanguno e hoore moɗon ahdi tentinadi nde on rewata ko hina Allah kanko tun on sirkantamo nde moƴƴetoɗon e jibinɓe mum ɗen e woɗɓe wonande ɓabbiraɓe moɗon e ɓiɓɓe ɓen ɓe tatara fatike babiraɓe makke tawi ɓe hellifaka tawi ɓe hellifaka moƴƴuɗen e miskinaɓe ɓen wowlano yimɓe ɓen ko ɓuuri laaɓude e konngude wondude e tottugo julde ittugo zakka resti ɗurni ɗon ɗum ɗo firtuɗon ahdi ɗin si wona seeɗaɓe e moɗon woni ko tabiti onon haani leyiɗon duumi e firtugol ahdi haani on tuubaali on ruttaki fama kana min sawabin fa min Allah wama kana min khata'in fa min nafsi wallahu a'lam.